Hyundai Porter 2 рашкалары жоқ. 2005, объему 2.5. Бағасы 480 мың сом. Hyundai Porter 2 2004, объему 2.5. Бағасы 480 мың сом. Нарашкалары бар. Hyundai Porter 2 будка, рефрижератор. 2013, объему 2.7. Холодильный ремонт қылса іштейді екен. Бағасы 600 мың сом. Hyundai Porter 2 нарашкалары бар. 2001, объему 2.5. Бағасы 420 мың сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin рестайлинговый. Пассажирский уже даярдалган. Онда литый дистерде. Резиналарды аябай жакшы. Зимний. Повторитель поворота. Так, чыгарылган жылы 2008, объему 2.2. Бағасы 16,5 мың доллар. Так, Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Тоже рестайлинговый. Қара түсті. Ондай детейлорды екен. Резиналарда зимний, жақсы екен. 2007, объему 2.2. Пассажирский даярдалган. Бағасы 16 мың доллар. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Свежий перегон дейді. 2007, объему 2.2. Пассажирский даярдалган. Бағасы 14,5 мың доллар. Deu Damas 2 2007, объему 0.8. Бағасы 300 мың сом. Deu Laba 2006, объему 0.8. Бағасы 260 мың сом. Deu Laba 2004, бензин, объем 0.8. Бағасы 270 мың сом. Ма, есі. Hyundai Porter 1 2002, нарашкалары бар. Бағасы 450 мың сом. Мо Porter 1 жылы 2002. Үстіңкі багаж. Немелері бар, нарашкалары бар. 402 мың сомға сатылып тұр. Porter 2 2007, объем 2.5. Нарашкалары жоқ. Бағасы 550 мың сом. Porter 1 нарашкалары бар. Багажнигі да бар үстінде. 2003, объемы 2.7. Бағасы 460 мың сом. Mercedes-Benz Sprinter. Пассажирский. Айнектері тонировкаланған. Баллондары летежисте.
Жылы 1997, объемы 2.9. TDI мотор екен. Бағасы 600 000 сом дейді. Кемі бар екен. Бұл ішкі салон. Креслосы, люктар бар екен. Монитор, телевизор. Mercedes-Benz Sprinter. Грузовой, рефрижераторы да бар екен. $2003, объемы 2.2, бағасы $8,500. Mercedes-Benz Sprinter Delfin, пассажирский. 2007, объемы 2.2, бағасы $15,000. Dev Labo. $2015, газ, свежий перегон. Бағасы $320 000 сом. Dev Labo. 2006, объем 0.8, бағасы $300 000 сом. Dev Labo. 2014, газ, свежий перегон дейді. Бағасы $300 000 сом. Бұл да Dev Labo, свежий перегон. Нарашкалары жоқ. 2013, газ, бағасы $320 000 сом. Бұл Dev Labo, свежий перегон бұлдағы. Газ 2015 жыл. Бағасы $280 000 сом. Так, daha bir Labo tenti var екен bunun. Gaz 2010 жылы шығарылған, бағасы $260 000 сом. Бұл Laboç. Aha. 2003, объем 0.8, бағасы $220 000 сом. Mercedes-Benz Bus 1991, бағасы $170 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin, пассажирский. Мында литый дистерді екен. Обвес алдында Мелисер. 2006, объемы 0.2. Коробка механика. Бағасы $15 000. Mercedes-Benz Sprinter. $2004, объемы 2.2, расход 8.9 дейді, бағасы $350 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter. 2001, объемы 2.2, бағасы $550 000 сом. Пассажирский екен. Porter 1. 2002, объемы 2.6, бағасы $350 000 сом. Porter 1. 2000, объемы 2.7, бағасы $400 000 сом. Нарашкалары бар. Hyundai Porter 2004, объемы 2.5, бағасы
450 миң сом. Hyundai Porter 1 2002, объемы 2.6. Нарашкалары жоқ. Бағасы 360 миң сом. Hyundai Porter 1 2002, нарашкалары бар. Бағасы 360 миң сом. Hyundai Porter 1 нарашкалары бар. 1999, объемы 2.5. Бағасы 310 миң сом. Porter 1 будка рефрижератор. 1999, бағасы 360 миң сом. Hyundai Porter 1 нарашкалары бар. 2000 жыл, объемы 2.6. Бағасы 320 миң сом. Hyundai Porter 1 2000, объем 2.5. Енді самосвал екен. Бағасы 470 миң сом. Deo Damas 1999, бағасы 200 миң сом. Deo Labo 2013, объемы 0.8, бағасы 300 миң сом. Кемі бар дейкез. Deo Damas 2 2013, объемы 0.8. Газ. Бағасы 280 миң сом. Deo Damas 1997, объемы 0.8. Бағасы 150 миң сом. Deo Labo нарашкалары жоқ. 1998, объем 0.8, бағасы 200 миң сом. Кемі бар дейкез. Mercedes-Benz Gigant 1995, объемы 4. Интеркулер дейді. Бағасы 10 миң доллар. Mercedes-Benz Gigant дубль кабина бортовой. 814 модельде. 1991, объемы 4. Бағасы 450 миң сом. Mercedes-Benz Gigant дубль кабина. Самосвал ұқсайды, а? Самосвал екен, бортовой. 1993, объемы 4. Срочно деп қойып тұр бағасы. Бағасы 550 миң сом. Mercedes-Benz 410D моделінде. Бортовой екен. 1991, объемы 2.9. Бағасы 360 миң сом.